itu Pak sini Pak. Ayah? Nah, ayah. Oh nah ini gini bagian lu Onet lagi. Sah, siapa nih punya WA Sah? Nyamu? Kirim ke Fana lu nah. Rolpe. Oh coba, oh lu nggak? Si, lu nggak? Lampu belakang, anu no? Enggak. Dikit lampu belakang. Coba tes kita. Tes. Lagi Sah. Lagi? Ya. Tes 1 2 3. Tadi ngurung-ngurung ini lah. Di biar kayak tuh. Nanti kerana ngurung. Oh, karena ini dekat kan? Dibikin gini nih. Ini Pak, Pak. Coba tes suaranya. Suara. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ampun. Ampun sih. Ini siap.
idadani sarang sami sanewangian titiang titenunas uratian yani duaning parikrama pajang kekawitin. Om Swastiastu. Bapak utawi Ibu Pembina OSIS Sanewangian Titiang, Bapak utawi Ibu Guru Bahasa Bali Sanewangian Titiang, para panuriksa Wibekara Pidarta Bahasa Bali SMK Negeri 4 Bangli Sani Mustikayang Titiang, para pamilat Wibekara Pidarta Bahasa Bali, miwah para pengurus OSIS sarang sami saninenten Presiden Titiang Carce Sake Siki. Inggih idadani sarang sami sanidah mustikayang titiang parikrama wimbekara pidarta bahasa Bali rek SMK Negeri 4 Bangli rahinane mangkin nemoni anggara wage uku pinanggal 22 warsa kali tali kali likur ke kawitin duaning kari masa pandemi COVID-19 parikrama puniki kemargian antuk minutin protokol kesehatan nenten lali titiang aturan swasti prapte rahajang semang sahematur suksema antuk kaledangan idadani sani sampun Presiden Rauhin parikrama puniki sadurung lanturang wimbekari ngiring sarang sami tincapang kayuni majeng ring ide sangyaw widi wase mangdane parikrama puniki Presiden memargi antar labde karya nemu sidaning don titenunas idadani sarang sami mangdengadeng majeng ring penguajan doa galah katur. Inggih Ratu Idadani Sani Mustikayang Titiang nunggilang kayun manut erik agama lan sreda ide dani suang-suang. Om Awigenam Astu Yenamu Sidam. Om Wadi Dia Sia Param Jyoti Rakata Tejo Namostuti Sueta Pangkajamo Diaste Bhaskaraya Namostuti. Om Sangyang Saraswati kewenang iya nama. Om Yang Widi sani memperbawu ide Sangyang Aji Saraswati maka hiang-hiangi aji pangaweruh titiang mempupul iriki sarang sami lunas panukurahan lan paswecan paduka betari mangdatan kanang danda upedrawa raja pinulah santukan ring rahinane mangkin anggara wagi duang likur Februari warsa kali tali kali likur titiang bersama jagi ngelaksana yang wimbekara pidarta basa Bali dumodak dumadik paduka betari suwejin wicayang kerajangan kerahayuan lan kasidaning lambakana sahananing parikrama sani kelaksanayang Presiden memargi antar labde karya namu sidaning do. Om Yang Widi memperbawa sakti ide betara Brahma sani maha suci maha pengasih miwah maha kesama pai cantik yang sarang sami kadiat mikan keweruhan lan pemargi patut piranti angin titiang kemargian darmaning agama lan darmaning negara nyujur kesukertan jagat sekali lan miskali saha ampurayang ugi indik keiwangan lan katunan titiang ring sejroning kaya wak lan mana. Om kesambu sampurna ieu nama. Om santi 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 om. Titenunas idadani sareng sami mewali melinggi. Inggih idadani sareng sami sanidah uang yang titiang. Selanturnya ni jagi aturun ngayang titiang.
Indek wimbekare sane jagi kelaksana yang ring rai dari mangkin inggih punika wimbekare pidartu bahasa Bali majeng ring angga panuriksa miwah pamilat wimbekare mangdengerarah genah sari sampun kacuma wisan. Kita lunas majeng ring para atiti sami miwah para ulama mangdaledang nyarengin miwah nyaksiang parikrama wimbekare puniki nyantos puput sakewantan menawi teu para atiti miwah ulama madruwe parikrama sanitiosan inggih dursa. Sani makin galah wimbekare majeng ring pamilat pacentokan nomor unisiki galah katur. Majeng ring pamilat pacentokan pidarto basa Bali nomor undi siki galah katur. Inggih sedurung titiang landurang pidartoni puniki titiang jagina angge titiang niwayan sini perwakilan saking kelas dase perhotelan. Matruk sesama majang ring pengantar acara antuk galah sani becek puniki kepicayang ring titiang. Bapak Kepala SMK Negeri 4 Bangli sani dahar kecenderaan titiang. Bapak utawi Ibu Guru sareng sami sani wangyang titiang. Lan para siswa pamilat pecontokan lomba pidato puniki sani tresna sihen titiang. Piniajeng lugrayang titiang ngaturang angayu bagya majeng ring ide sang yang widiwasa sandukan asung kertawaran nugrahan ide titiang sarang ide dani sarang sami mangkin sampun boleh makunyit di alas ring ruang LSBF SMK Negeri 4 Bangli puniki. Sedurung titiang ngaturang pidatoni mangkin ngiring ulangang pikayun antuk pengastung kare panganjali umat. Om Swastiastu. Idedane sareng sami sani kusumayang titiang ringgala sani becek puniki titiang jagi matur nganinen indek pidato bahasa Bali sani mamuda program lingkungan nyaga sumber mata air. Inggih menawi idedane sarang sami sampun unik indek kawentanan jagat Bali puniki. Jagat Bali magenah ring penegaran Indonesia. Jagat Bali kewangun antuk kutus Kabupaten miwah Kota Asiki. Pekaryan sani kamargiang oleh para jana ring Bali luar ipun petani, undagi, bendega, pengangon, perbankan tur sani lianan. Tiosan ring punika wenten bidang sani silih sununggil preside ngerajegang pembangunan ring Bali inggih punika pariwisata. Indek kawentanan pariwisata ring Bali sampun kasup kedua negara. Punika mawinan akeh saking Amerika, Eropa, Afrika, Asia, miwah Australia sani melancaran ke jagat Bali. Wisata sani kasup kesenengin oleh para wisatawan domestik miwah dura negara inggih punika wisata alam miwah tradisi-tradisi sani kemargiang ring Bali. Inggian tradisi Bali sani kesenengin oleh para wisatawane sekadi ngaben melasti miwah sani tiosan. Pengkalih indek wisata alam sani kesenengin sekadi rafting, trekking, kirkling, miwah nyingakin kawentanan alam sani kantun asri ring Kintamani, Batur, Uluwatu, Alas Kedaton, air terjun Nungnong,
air terjun Gitgit miwah sanelianan. Inggih idedane sareng sami saniwangyang titiang duaning kadiasa punika buat kawentenan alam ring Bali sambune sampun presiden ngewangun pariwisata. Patutne iraga ngelestariang kawentenan alam punika inggian sane presiden keanggen jalaran ngelestariang alam punika akeh. Sile sinunggil sakadi program sane sampun kamadalang oleh guru wisesa inggih punika program Clean and Green. Kruna Clean and Green ring bahasa Indonesia sane madue arti bersih dan hijau. Suksman program Clean and Green punika ngutsahayang mangdane jagat Bali setata bersih miwah alamnyane asri. Yening alam sampun asri, pastike sampun yuta sani kesengguh pemanasan global nenten pacang nibenin jagat Bali. Tur angin sani kairup nenten keni polusi. Duaning kawentenan asap miwah gas sani berbahaya sampun kesaring oleh taru-taru sane wenten. Sapunika talar yening alam lingkungan sampun bersih, pastike pakentenyane becik tur ngawinang iraga sehat ritatkala maurip pamekasane ring jagat Bali. Lianan ring punika, yening jagat Bali sampun bersih tur alamnyane asri, pacang presiden ngundang pariwisata sayan ngakehang rauh melancaran ke Bali. Sakemaon ngantos mangkin lingkungan miwah alam ring Bali durung mahcihna bersih tur asri. Titiang maosang kadi asapunika duaning sering sampun kacinga wenten anak sane kantun ngerusak alam sekadi nebang taru tanpa izin miwah ngentosin carik dados wewangunan. Ring kebersihan lingkungan taler durung macihna memargi duaning sekadi ring kota-kota kantun akeh luhu sane mauyang tur kawentenan tukad sane daki tur tercemar. Yening parindikane puniki nenten ketanganen pastike pacang ngawinang para wisatawane sane rauh ke Bali sayan nidikang. Punika taler kesehatan masyarakat nenten terjamin. Inggih idedane sareng sami sani banget suksemayang titiang mangdane biute kadi puniki nenten nibenin Bali. Iraga patut sungkem tur sarang-sarang ngemargiang program Clean and Green punika. Mawit saking iraga sekadi mebersih ring pekarangan, mebersih ring margi sane wenten ring ajang genah iragane tur patutne nundur taru ring sisin margi miwah ngelestariang carik utawi panegalan. Sapunika taler yening dados sisya iraga patut setata mebersih miwah ngelestariang tetaneman ring lingkungan sekolah. Yening iraga sampun ngelaksaneang punika mawit saking angga suang-suang pastike program Clean and Green pacang presiden kemargiang. Ngentur raris kebersihan miwah kelestarian alam ring Bali pacang presiden katinjepang. Inggih idedane sareng sami saniwangyang titiang wantah asem punika presiden antuk titiang ngaturang sambrama wacana puniki. Yening prado wenten kirang langkung titiang sani nenten munggoh ring pekayunan idedane sareng sami
titiang nunas genggena pengampurut. Pinaka pamuput atur titiang ngaturang pramon santi. Om santi 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 om. Majang ring pamilan pecentokan pidato basa Bali nomor undi kalih galah katon. Matur semua ring pengantar acara. Santo kagalasan nih murid puniki kapicang ring pasikian titiang. Titiang perwakilan ring kelas dasa Tantanoga. Bapak kepala sekolah SMK Negeri 4 Bang Desa banget Ciciang Titiang. Bapak Ibu guru lan para siswa SMK Negeri 4 Bang Desa banget terus naik Titiang. Sadurung titiang matur amat miring sarang ngastipi bakti ring itu sayang dewasa majalaran untuk mencarang penganjalinan. Om Swastiastu. Mogi-mogi sangkaning pesuecan lan asung kertawara nugraha ida. Presiden titiang ngiring idedane sareng sami memanguhan kerahayuan lan kerahajangan jagat ring genah lan galah sane becik puniki lungrayang titiang motor amarta sane memurda wewentuhan jagat Bali sane bersih lan asri. Idedane sareng sami pamengkasiane sane tresnai titiang napi sane kewastain Klen and Green nenten tiosan asupan napi iraga sareng sami miara sewangkon iraga sewang-sewang mangdes tata bersih lan asri. Pemerintah murdaning jagat Bali sampun sayang program-program sane becik pisan sane metujuan miara Bali tata bersih lan asri. Program-program sane sampun kau sayang minakadi dan pasar Gogrem, Kali Tali Solas, Car Free Day, penanaman 1 juta pohon terus sane siosan. Nandur sarwa tetandor sekati bibit getas, sawo mahoni, presiden ngicalang polusi udara, tanah longsor, taler miara keaslian jagat Baline, sampunike taler program Car Free Day sane ketepasen apisan nyangrang aminggu. Inggih para Yohana sami tresnain titiang ngiring takena ring sejarah angga soang-soang sampun nike iraga midadap usaha-usaha sane metujuan miara kebersihan lan keaslian jagat Baline. Yenten iraga sane miara kebersihan lan keaslian jagat Baline. Sire malih duaning asupan nike ngiring para Yohana sareng sami ngawitan mangkin sikiang ragane cingcingan lengan kelambene miara kebersihan dan keaslian pelemahan suang-suang. Asup punika titiang presiden matur atur ringgalah sane becik. Matur suksema majeng ring urati ida dapat saha matur ring saulen kakirang antur titiang lungrahan titiang nunas lungrena pengampura inggih puputan titiang antuk pramasanti. Om Santi Santi. Sani makin kelanturan antuk pamilat pacentokan nomor undi papat durusan. Om Swastiastu. Suksema aturan titiang
damel untuk penginter acara. Renggalah sani sampun kepicil ring pesikian titiang. Bapak Kepala Sekolah sani wangian titiang. Bapak lan Ibu Guru sani dahat kusumayang titiang. Dan para siswa SMK Negeri 4 Bangli sani tresna sihin titiang. Titiang perwakilan saking kelas 11 PHK pertama jagi maktayang pidarte sani mamurde toyo sani maboyo. Saking riyin toyo sampun dados pamacak kauripan imanusa. Desa-desa kuna kawangun nampak saking genah toyo. Asapunika taler pura-pura kawan tenang nampak genah toyo. Santukan punika kawastanin patirtan. Tukad danu lan segara pinaka sani kasenggo suci oleh krama balini riyin. Mangkin kawantanan tukad miwah danu ring bali sani nyumangken nelasang toyo nyani. Patut dados suratian iraga sareng sami. Samian sampun uning toyo pinaka anggihan kauripan. Toyo saling ranayang wenten kauripan. Tanpa toyo sampun jenten tan wenten kauripan ring jagate. Turmaning samian kauningan jagat puniki 70% nyane marupa toyo. Ring buana agung lan buana alit patah kawentenan ipun. Sani mangkin kawentenan toyo ring pertiwi ngancan luntur kebecikan nyani. Tukad-tukad tan kantun ning sekadi dumun. Telabah-telabah sampun kotor. Danu-danu taler asapunika. Kelebutan manyangsan kewah ngererah. Lancoran asapunika. Rikala nuju masa hujan, blabar tinemu ring dije-dije. Kawentenan sani asapunika sampun sepatutnya nih anggen pemetu eling ring pekayunan. Ngiring nya kayunin sarang-sarang kawentenan toyo sani maboyo sakadi mangkin sujatinya nih ten side kalempasin saking laksana imanusa sani manyangsan maboyo taler. Pamargi ring buana agung jagate sani tan malih adung taler maut saking tan nadungnya nih tingkah parisolahe ring buana alite. Jatme manusane toyo sani maboyo amangkinan sujatini sakaning parisolah pendah imanusa sani malih nyinggihang linggih sang toyo. Ring kauripan imanusa maduwe renang ring toyo patah kanten tan uning pepire kauripan. Tan uning ngelestariang toyo tan uning ngelestariang kauripan. Uniki sampun dados hukum jagat. Saking dije tutur sia kawitin. Minap saking dije-dije kemanten sani ngetemuang patah usak sani. Katonang sampun madoh pisan. Pamargini nenten maliside baosang. Ngajinin kauripan sarahina parisolah maboyo. Metuang asli sani maboyo taler. Ngutang sekancan lelu miwah sani lianan ring tukad. Danu telabah taler ring segar samian jagi mapuar kaun ungkurnyane. Pamargi maboyo lianan sani presiden nguwerdang kawentenan toyo pertiwini minekadi ambabat wanu. Ngundulang gunung miwah pawangunan beton-beton sani menyangsan nyeksekin genah-genah urip nyane sang toyo punika. Nyungsang malih pamargine yening malih tuturang.
Manusani nikang magame sakadiring Bali kocak agama Hindu. Dumun agama leluhur Baline kawastanin agama Tirta. Tantios wantah agama Toyo sani suci. Punika talar martos agama wong Baline nyuciang Toyo nyinggihin linggah Toyo sering jagat. Napi malih yening rerehang ring ajahan Trimurti. Api, toya, lan angin. Tetiga puniki pinaka wantuk skala Brahmana. Wisnu lan Iswara. Api pinaka Sangyang Brahma. Saningaryaning jagat. Toya pinaka Wisnu sanimiara jagat puniki. Miwahangin pinaka Sangyang Iswara saning waliang utawi ngelebur kawentenan jagate. Sampun soning toya pinaka pragayan Sangyang Wisnu saning miara kauripan puniki. Dados imanuse sani magama lempas ring pamargi nyinggihan kawentenan toya punika. Mewah ring kawaning iraga malet nyawisin. Punika wantah pitaken sani patut kaunggahan ring soang-soang angge. Nanging tan samian uning maduwe radya. Sampunang malih maboya ring laksana. Tan ganjinin kawentenan sang toya jagi matuang toya sani maboya. Isampuni sang toya maboya, urip lan kauripan punika pasti jagi matemu sareng bayu. Ainggih wantah asa punika pidarta sani kabaktian titiang, kirang langkung titiang menas pengampura, puput titiang antuk parama santi. Om Santi Santi Santi. Sane mangkin kelanturan antuk pamilet ui bekare nomor undi kaping 4 Gurusang. Matur suksema majeng ring Bapak lan Ibu Guru sane banget suksema yang titiang lan para siswa-siswa SMK Negeri 4 Bangli sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur-matur pinerien nyiring sarang-sarang ngastiti bakti ring ide Sang Yang Widiwasa majalaran antuk muncarang panganjali umat. Om Swastiastu. Wastan titiang niwayan Ernayanti perwakilan saking kelas Roras PH 3. Ring genah lan galahe sane becik puniki. Lugrayang titiang matur amatre sane mamurda ngerajegang budaya Bali. Kawentenan Pulau Bali punika wantah pulau wisata budaya sane sampun kalokta doh kantos kadura negara. Sami sampun uning pawikan punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama oleh para jana. Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, lan Pulau Surga. Napi ngawinang jagat Baline kaparinama asa punika. Sane ngawinang jagat Bali kaparinama asar punika terkesenian oleh para jana. Punika wantah keasrian palemahan Pulau Bali. Katuku malih antuk seni lan budaya Bali. Mawinang asa punika iraga sareng sami patut ngerajegang budaya Bali. Mangda budaya Bali tetap asri lan lestari. Silih sinunggil kaanggen
nyuratang tur wewerdian seni lan budaya. Punika wantah bahasa Bali. Tetabuhan lan tari-tarian druene sanes sampun tetamian utawi warisan saking leluhur Bali. Pinunas titiang simangdani budayane nenten rusak tur punah. Ngiring sarang-sarang lan lestariang budaya Bali. Mogi-mogi wenten pokonipun ring weweneng atur banget titiang lungsur geng rena sinampura. Yening wenten atur titiang nenten munggah ring area minake penguntat puputan tiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Sandi mangkin kelanturan antuk pemilat Wimbekaro nomor undi kaping 5 galah katu. Tes. Ainggih, titiang matur suksema majang ring pengetar acara, indek kalasan sampun kepica majang ring pasikia titiang. Sedurung titiang matur, lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia lan drede subakti, majang ring ide sang yang widiwasa, duaning sang kaning paswecan ide, titiang. Asapun diketalar ide dani sinarang sami, prasida mekupul iriki, renggalain sani becek sekali mangkin. Melarapan antuk pangastungkara pangayu bagia. Om Swastiastu. Kaping ajeng, ring anggapan riksa sani dahat tuang yang titiang. Bapak Kepala Sekolah lan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 4 Bangli sani wang yang titiang. Para pemilat pecontokan, bulan bahasa Bali warsane mangken sani tresna sihen titiang. Asapun diketalar para ulaman sani nenten prasido titiang nyarce siki kali sani wangi yang titiang. Ringgalai sani becek sekali mangkin. Titiang jagi maktayang pirarta sani memurda. Hidup becek tanpa narkoba. Ide dani sinarang sami sani banget wangi yang titiang. Ring elak globalisasi sekali mangkin. Makueh wentan kasus penyalahgunaan narkoba. Ring Indonesia, sani nganggen narkoba akeh pisan. Napi mawinan, penegakan hukum sani nenten patut katrima majeng ring para pengguna lan pengedar narkoba. Pengedaran narkoba sampun menjembar ring kalangan Yohane lan sisih sekolah. Penyalahgunaan narkoba lan zat adiktif sani lianan pastike makta pengaruh sani linggah lan kompleks. Dampaknya nih bisa merupakan kecanduan, ketergantungan, depresi, tindak kekerasan, miwah pengrusakan, percobaan ngulah pati, talar demen memaling anggen matu tumbasan, obat-obatan terlarang utawi narkotika. Penyalahgunaan narkoba talar ngerusak otak, susunan tulang belakang, panca indera, jantung, paru-paru, hati, teken ginjal. Sane mengkadi ngentosin mati. Penyalahgunaan narkoba dados dicegah untuk program-program minekadi nyarengen kegiatan-kegiatan sane positif, lingkungan selektif ring pergaulan. State makang raga ring ide sang yang widiwasa lan reramu. Sekolah taler mangda ngicenen penyuluhan majang ring para sisyani, tiosan ring punika. Antuk efek jerah mangda ngemargiang hukum sane patut keterima oleh pengedar narkoba lan ngemolihang rehabilitasi ican sane pengguna narkoba mangda mentalnya ne pulih minakadi dumun. Ide dani sadang sami sane banget tuang yang titiang ngiring sinarang sami ngentosang penyalahgunaan narkoba awinan hidup sana becek punika hidup nenten memakai narkoba. Ainggih asa punika pidarta sane prasida titiang baktayang renggalahi sane becek sekadi manggen. Minakadi wenten iwang tur nenten manut ring mana. Titiang lungsur gengrena sinampura. Kirang langkung titiang lunas ampura. Titiang sinap antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.
Kelanturang antuk pamilat Wimbakareun nomor uni keping 6 Durusa. Om Swastiastu. Idadani sareng sami sanewangian titian, sedurung titian ngelantur matur, tan lali titian. Ngaturang puja pengastuti angayu bagian, majeng ring ide sangyang para mekau. Santukan, melarapan asung kertuan kurahan ide, titian. Punika dedani sareng sami, presiden mumpul ringkalai sani becik kadimangki. Inggih idedani mungguing pidarto sani jagi aturun yang titiang mengurdu ngardi bali sutrepti antuk memargian suwedarma pariwana nuju danu kerti toyani kita enem. Inggih idedani sareng sami sani mustika yang titiang nitenen kewentenan pulau Bali punika pinake jagat sani asri. Pulau Dewata, Pulau Seni Budaya, Pulau Kahyangan, Pulau Soka utawi Suarkan Jagat. Keasrian puniki nenten preside kekaryanen oleh manusia. Antuk punika idedani ringkalai sani becik kadimangkin malih titian jaginang yang ngatur maka jatuh sejroning midab-dabin jagat druweni. Inggih punika Nabi punika danu kerti raris asapun nabi suwedarman iraga pinake pariwana upepira jagat Bali puniki mangda presiden raja kantos kepungkur bekas. Inggih idedani sareng sami sanewangian titian danu kerti punika mapiteges utsaha iraga ngupepira sehanani genah tuya sane wenten ring jagati minakadi wenten danu wenten pasih wenten tukad miwah sani siosan. Ngupepira punika umpami nenten ngutang lelu ring genah tuya asapun api mawinan mangda iraga sareng sami nenten keni bencana alam minekadi banjir. Mangdane presiden genah toya ring jagate bersih wastasida nuju gitaning toya ening. Inggih idedani sareng sami sani mustika yang titian iraga pinake pariwana patut angayu bage pisan menados iwan Bali. Iraga patut ngupepira keaslianyani ngelimbakan saha muwardian sani sampun kepicit. Sani makin ngiring basa. Sapunapi suwedarman iraga pinake pariwana ngupepira tetamian puniki utamanyani jagat Bali mangda presiden raja kantos kepungkur bekas. Kemana hantu titian idedani nenten wenten pitaken sani siosan sani patut iraga ketitenen sejaba iraga patut mewali kejati angga druweni mebalik sumpah ring mana suang-suang mikukuhin turna lebang ajahan agama Hindu sani makin ngiring sayaga nomargiang dasar-dasar kehuripan. Inggih punika kepertama mikukuhin turna lebang ajahan agama Hindu ngelimbahkan saha ngewerdian tade prawertining agama Hindu puniki sani manut ring tetujon agama Hindu ni asa puniki kebawa sidedani moksantam jagadita ya cai tidak keping kali ngerajagang tate sukirtening jagat saha pawonganieu niskala miwah sekala. Keping 3 raris nincapang pangoweruh miwah kesusilaan
puniki pinaka piranti ngerajagan jagat, punika taler keanggen ngeruruh pengupul jiwa. Inggih idadani sareng sami miwa pariyuwana sani tresna asihen titian. Iraga pinaka kaum terpelajar, pinaka seketruna-truni, patut tata sering daging awik-awik seketruna-truni ini nginggilan pesukedukan. Sekati ring gending bungan sandati, asa puniki ke bawah idadani. Para truna-truni mangda saleh asa asih aso menyama beraya pekukuhen rahayu kepanggih. Mandiraga sami saling asah asih asuh segiling seguluk selulung sebayang take paras parosar penahi. Setios punika iraga patut cepat melajang raga sekadi kecapan sloga asa puniki ke bawah sidedani. Taki ning syawa ke gunung dia asing gawe pakeh-pakehan. Ngiring ngawet yawana ngeruruh kewikanan seluwir pituduh sang meraga dan acarya. Mandai raga sarang sami dados generasi sani wikan tur wicaksana. Ake sampurana wikan ring jagate sake mawon sani wicaksana kandung kirang pisan. Yening wikan mawawah wicaksana pacang idadani metu ing arso song tolodo ing madya nangun karse tuturi handayani. Ring ajeng pinake tutuladan, ring tengah sareng makarya, ring pur ngicenin motivasi mangesida mulai gawe ngulati masyarakat adil dan makmur moksa tam jagadita ya caiti dharma. Aini dedane sareng sami sani mustika yang titian sana makin cutetan titian daging pidarto iwawu inggih punika kepertama Danu Kerti inggih punika usaha iraga ngupuk diri sehanani kenatoya sani wenten ring jagate. Keping kalih iraga patut membalik sumpah remana suang-suang mikukuhin tur nelebang ajahan agama Hinduni antuk ngemargian dasar-dasar kehuripan. Keping tikeraris sekadi ring kecapan suka taki ning sewa ke gunung dia asing kawe pageh-pagehan ngiring ngawit yawana motsahe ngaruruh kewikanan seluwir pituduh sang maraga dan acarya. Aini idadane sareng sami sani kusumayang titian uwantah sapunika sani persidekatur hingga lain mangkin menawi tuwenten sanenten manuk ring arse mangdeledang ngampurayan pinaka wasananing atur puputan titian antuk para musati. Om Santi 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 Om. Sane mangkin kelanturan antuk pemilat Wibekaro nomor undi kaping 11 saking kelas 11 PH2 galah katut. Ya, dis ini malu tuh. Dis di sana. Om Swastiastu. Suksema aturang titiang majeng ring pengantar acara antuk galah sane sampun kepice ring dewek titiang sane wangyang titiang Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bangli, Bapak miwah Ibu Guru sane dahat Sumayang titiang idedane para siswa SMK Negeri 4 Bangli sane dahat renesihen titiang usianing pisan majeng ring panuriksa sane dahat wangyang titiang sedurung titiang matur lurayang titiang ngelungsur kesumaning manah majeng ring ide sang yang widiwasa
Duaning asung kerta waranugraha ida presida mepada widana sareng ida dane sareng sami renggalahe sane becek puniki wasta titiang sang ayu made serinari rate perwakilan lomba pidarta bulan bahasa Bali perwakilan saking kelas 11 PH kale pidarta sane jagi titiang aturang memurde toyo rengka uripan sedurung titiang mabahang indike punika ampurayang anto kewibunan titiang tuna kewaruhan lan tuna bahasa ida dane sareng sami sane wangyang titiang toyo rengka uripan toyo tuah mawiguna pisan rengka uripan yening nenten wenten toyo sahaning sane maurep reng jagat sampun padam toyo nyantep sampun ngicene kewigunan rengka uripan serahina toyo ko serahina toyo mawiguna kewigunanyane minum ritat kalebedak angin ngubah waca angin nyiram tetanuran angin mesiram dorkari akeh kewigunanyane sane lianan yening asam punika iraga dadas manusa patut nyaga tur ngresikiang wewentanan toyo ring puri soang-soang duaning toyone punika dadi dahat mawiguna ring kehidupan jagat yening nenten wenten toyo pasti ke iraga sareng sami jagi ketipan sekala ngiring sareng sami jaga kewentanan tukat danu miwah sane lianan antuk nenten ngentungan lelu torimbas sane ring genah toyone punika ida dane sareng sami sane wangyang titiang wanta akadi asam punika pidarta sane presida aturang titiang mogi wenten pikenah nyane mabinawi wenten kekirang-kirangan nyane banget pisan titiang lungsur geng reneng sinan pura kelungkung semarepura kilang langkung titiang lunas sinan pura mebausen antuk puputan titiang pramo santi om santi om. Sani mangkin kelanturang antuk pamilihan pacontokan nomor undi rolas galah katun. Tiang saking kelas 11 tata boga pacang bidartem berjudul Suaraning Yuwana. Para juri sane wangian titiang taler semeton lanang istri sane tresna singgihen titiang. Gracita dahat manah titiang santukan sakaning ide sangyang widiwasa titiang presida mekumpul pasal 2 jam ring ide dane sinamian saha pole galah maturatur sumantran rahina puniki pacang ngemiletan pemargi pidarta mapa iketan ring rahina sani mangkin mogi-mogi pidarta asa punika sayang ngelimbak kewentanyane wastu sida ngewartungan jagat badini ajeng. Sadurung ngelantur mulayang titiang keras siti regida sangyang widiwasa antuk ngaturan pangasungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Ida dane sareng sami sane wangyang titiang untamayane pisan paroyoane sane banget tresnaing titiang renggalah sane becik puniki atur pidarta titiang sane memuda suadaning iwana sane pacang ngajagan budaya Bali antuk memperilaksana ngantunin sesana sekadi sane sampun keuning parayawana mangkin ring jagat Baline makeh sane sampun terpengaruh globalisasi puniki sane ngawenan makeh para janane sampun kemat nganggian basa Bali rikalaning mebaos sawireh basa Bali punika kebaos basa Bali punika sane mawinan basa Baline patut keajengan acara sekadi mangkin inggih punika marves sejeroning pecantokan Dharma Wacana puniki sinalih tunggil acara sane keanggen ngunangin iraga para janane manda ngelimbakan basa Bali pinaka sane keutamayang ring mebaos sedina-dina yening suluhen malih rikala ngicapan basa Bali utawi budaya Baline sane mangkin iraga pacang ngamulihan aja-ajahan sane manut ring agama punika
Sane keanggen nincapan kualitas diri iraga, santukan dados para dehantuna. Manganing nyiptayang perlaksana para janani sane andut ring sesana. Asa punika wantah peranan para yuwana ing kelestarian budaya Bali. Punika mawinan iraga mangda talep ngeresepan daging-daging sastra, panggih tan obat duaning melajah mauruk sastra ngaruruh widya guna, tan bina sekadi metapa. Sekadi penempatan ide Sang Arjuna ring gunung Indrakala. Anduk kepegahan ide betapa raris kepica panah Pasupati oleh ide Betara Siwa, sane keanggen senjata. Melaning swarga loka sane tambis-tambis pelayana antuk pengluruk idetya kewacana. Asa punika cerita sane mangguh ring kekawin Arjuna Wiwaha. Iraga para yuwana sareng sami indike asa punika patut pisan keanggen pratiwiba mangda sida pelabab. Sampunan nega-nega melajah mauruk sastra, sekadi margi mangda rauh ngantos ketugu. Maka cutet masekolah ngantos kemuliaan ijazah. Sansat panah Pasupati, pasuecan ide Betara Siwa, rares kewuruhan punika, keanggen nyanggrek mempewangun jagate sane kuranti, duaning merupa kepatutan iraga. Mapawarti maka membuat wangsa luwih guna. Ide dane sareng sami saniwang yang titiang, wata asa punika sane ide antuk titiang matur, dumugi wenten pekenohyane utawi gegambelan ing sejaroning kauripan ing jagate, gumanten wenten atur titiang sane wenten manut ring arsa lan sesunduk basa, puniki wantah kenebatan titiang kelintang pageh. Duaning asa punika titiang minas gengrena sinampura, punika penguntan ukutan titiang antuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Sani makin kalah mesandakan. Udah selesai? Udah habis pesanannya? Iya. Inggih dedani sareng sami sanidahat wangian titiang. Wantah kadi asa punika pemargi parikrama di sejeroning bulan basa Bali, SMK Negeri 4 Bali, warsa kalitali kalilikur rahirani mangkin. Ring rahirani sani benjang, jagi kelanturan antuk wing bekare tembang pop Bali. Titiang pinaga pengantar acara ngelungsur gengrene sinampura pet radio wenten keiwangan lan wenten seneten manut ring arsa. Ainggi puputan titiang antuk para musanti. Om Santi 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 Om.